Hey, boy, hey. I didn't want to life and no person will message. Mema wakwaba eba Puyaka TV so Puyaka TV ana wushe. So when your first time abomodia subscribe mia notification ne so send your video bia ye di tumwa on sabekan wenye bia share ushe jia abomodia comment fa ho se wadwen efa video no ho like video no na share video no mo bia so enye bin share bitasi bebre abusua Sidi no the way a demika tentem no enya mika ketwa abusia American tentem pa na sidi no to achidala no mika eti say you same boat 200 meters no abusia day in day out Ghana sidi no appreciate enunti abusia the biara da fuel esote bafom Okoha bonsua duty and also etiba form and no nama Ghana for atonkra akoma ye president Akufo-Addo say emra enwoma mu ye den no auto light beam auto water beam cement mu nyina ya den ya tutum enti omo say samrei sidi no appreciate Ama yesi yentiti no maso dia enye Mr. President she na light be no omonte so water be no omonte so cement mu nyina yenye de yentiti so if we say Ghana for su say they say sidi no appreciate enti yentiti no maso ebusuafo sidi no say no chidala no enunti eye Lorry fair ya tumu no ewo mra na fuel prices and also rise no say bafom dia ene Lorry fair so omonye den omontete so GPRTU for 8 Ghana for soon enunti omote Lorry fair so 15%. Omote su 15% nanso na busuafo ebinumonte se odogo enu abe ebimunte de ekoso ebi num any GPRTU for enya adwen omosu omode de omogya enu anom beje mate for ni drivers ni bisi omode de omogya enu anom beje se GPRTU for atete so a omode omontete omofe so na busua wei akofa ntokwa bia ba enya ntokwa ketwa chese passenger any mate pa fa weni behwe eche zuma ni Gomez pupo pa abusua munhwe video we Hey boy, hey. I didn't want to life and no person will message. Dollars abafom and I'm so Emma fuya and na dimlika say you saying boat no and also abafom and nti omo ehye ahyenkafo ze ahyentuade hebo no omo hwe na omo nte so ye da aban ase yes resa driver for no so the aban kan omo ntie na driver for tie wi a efe aban so em ze nche na odibre ye eyi nkane abo ena nsuo bo eno nso tinto ntai wa pagem watom aban dollar number for mo a nsuo ebo no so teso ena light bill no so teso afi wi nso aye ma me no ma wodwom afi de ye ba be di bronya dollar ya ma complainia sa dollar kro de me nim ba bi efi ma complainia complain ne nyankopon ya adom
aba from enti mo nso intos ne monte so moko monte so momone monte so oil no monte so mo 5 kilos no monte so na yenzu yentimi nya bi ntoto bi mfa ma ya busuafo ye pese ade bia te se cement produce bi e wo Ghana ha bia no omo so omo ye den omo te so na mmom de ye twe aban adwe gina so sesi ane se ono aban pese nkofo no motete nioma so te se ne o keka na banfo keka no wales no so ne dia ende ono nkasa ban so ebi tua no to sabe ebi hye no ho ebi hye no ho ne se electricity bill no ono so ye ne den so ote so light bill no water bill no so tumi ye den ete so to the what dollar do what to no mapi do that's true anti cement ne electricity bill and water also abamba yende kwana wa fa do what to we man na do no cement na iron rod na water bill na light bill yes and ne so abend na amaye nti yes na aduma on to do buy na ai sabi yehu amane se bibia kwa high amen akosra men yes aban na kankan kwafo na ade tonfo omomodin na yema bia nkofo men na mo so wotu na wayedan waye edwan ma yesu aje o se na ado fo edwan bia wo de be no wo de o se kono ye ekwafo no nyawo kire nti adwe wotu bia no afete kwafo bibia o bibia afete kwafo nti yen aso okoko yen aso wo bibia o ye aban woduma bantiduma o ye bradi na ade nti sha bana da me okofo ma na yen aso ekwafo nyawo akara yan na nkurate fo so won akara we is be weji when am so da ye adwuma na ban so no adwen enti abusuafo de si ye no ewo mra meti ni de onye na adwen se ya tete fe so no ono so obeden obete ni de so do ogia na opese ogie ana kofa ntokwa we ye den e baaye enti abusua ye be hwa ma sei na akoso ana fe na ya tete so no pe enforcement bi ema enforce mate for ne drivers no ema ngigi new prices abai say obi enforce new prices na abana ntokwa say ya na beden ebeba enti ye hwe ama asem kase biesi ansana ya be enforce ya na aseden awa Puyaka TV ye beko bia ye de beba na musmonya bia hwe ana make no say won subscribe ya pomodin subscribe to Puyaka TV me dasi bebre